Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Nibikomeje kuba ndetse ihuriro rya FC rikomeje kuzimya inyubako ku buryo butari buboroheye, aho ari inyubako n'ubundi izateyeho bombe karundura za drone zoherejwe n'ihuriro rya FARDC. Ibyihishwe ndetse na test zitangiye gukorwa mu bice byose. Urabona yuko byamaze kugaragara. Ni mu nkunde tuze turebere hamwe uko situation imeze, umenye akantu ku kandi aho igihugu cy'Ubufaransa akibifitemo uruhare ku rwego rwo hejuru biturutse kuri ba basirikare bari ikisangani. Ni munyemerero tuze turebe page ikomeye ya bamwe mu bakomeje kugenda bagaba ibitero by'amadrone mu bice bigiye bitandukanye. Ni munyemerero rero mbere na mbere tubanze tureko situation yagaze, ariko mbere yuko dukomeza reka mbanze nsomere ubutumwa umwe anyoherereje. Arambwiye ati les Français viennent de test à Goma à la formation qu'est donnée au FARDC à Kisangani sur l'usage de drones contre leurs propres citoyens. Adie Karine Puisse, elle a employé par UNICEF DRC. Urabona rero ni ubutumwa anyoherereje tugenekereje, arasa nkaho avuga ko abafaransa nyine test bari bohereje yagize ikikora ku bwa Kisekedi. Ubona yuko yongeyeho n'utundi tuntu tutumanya aho yavuze ngo allié stratégique que l'armée de trois pays vient de mettre fini à ta vie et protéger le régime de Kisekedi. Sasa ni mu nkunde rero tuje dukomeze tureba turambura situation ibiri gutangazwa. Murabyumva neza muri iki kiganiro, ni mukurikirana ikiganiro mpaka kirangiye, muramenye uko situation ihagaze, muramenye uko hari agace kawari kare uko kamaze gufatwa. Ku murongo wa telefone turakira umuroko w'ifama atubwira uko situation ihagaze. Reka mbanze mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana muri mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa kugira ngo mubane natwe uretse gukanda subscribe. Nyamuna ntimukajye mwibagirwa gukanda like idufasha kuba twabona recommendation kuri Google, natwe tukazamuka kugira ngo natwe twongere imbaraga mu gutanga ibintu bifite ukuri kandi mu gutangaza ibintu bifite ireme. Nge muri kumva nk'ibisanzwe ku batanze ndi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko wacu informa, ariko mbere yuko dukomeza nundi wanyohereje ubutumwa aho yambwiye ngo la village stratégique de Mukole dans le territoire de Walikale est désormais contrôlé par les FARDC et les Wazalendo après des affrontements contre AFC M23. Niki cyabaye, niki kiri gukorwa abitewe nuko iri huriro rya FC riri gutakaza. Ese n'uburyo bivuga ko ikoranabuhanga rya AFC bamaze kuryinjirira. Byinshi rero uraza unyemerere tuze tubirebere hamwe, tumenye uko situation ihagaze. Byatangiye bite? Ni mu rukerera rwa drone aho rwarashe ku nyubako zikomeye zo muri no mujyi wa Goma, aho iki gitero kimaze kubarurwa abantu 3 bamaze gupfa, ariko ku ikubitiro kikaba cyahitanye uyu mukozi wari wa UNICEF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku butumwa twakiriye wenda kugira ngo tuze twakire umuroko ifoma, baranyihanganira tubwumveho gatoya namwe mwumva uko situation ihagaze. Uko situation ihagaze byabaye ibicika mu kanya, twari turimo tureba ukuntu AFC iri gutabara izimya kugeza amagingaya imaze kugenda izimya, bitewe nuko mwagiye mubyumva muroko infama yuko bitabaje na kizimyamwoto zagizimije ikibuga cy'indege kigoma. Reka rero twumve uko bimeze nuko byifashe kuri iki gitero gikomeye cyo muri ibi bice byabayemo by'Igoma.
muranyihanganiraho gatoya kurangaraho gake ariko n'ubundi turi kumwe. Yes, nibyo muranyihanganiraho gakeya rwose. Qui sont en ce moment en train d'attaquer la ville en ciblant des personnes à assassiner. Donc il s'agit d'une opération d'assassinat et non pas une opération de prise de contrôle de l'identité. Étant donné que l'attaque est en cours et que les cibles sont connues par les attaquants, par le régime de Kinshasa lui-même, mais nous dénonçons cette opération d'assassinat qui également rentre dans le cadre du cessez-le-feu, de la violation permanente du cessez-le-feu, dont le régime de Kinshasa sera coupable depuis le début du processus. Et nous fustigeons également le silence des partenaires du processus de paix, notamment la médiation et la facilitation américaine, qui gardent leur silence par rapport à ces violations du cessez-le-feu, alors qu'ils semblaient être très actifs et très prompts à sanctionner. Yes, murabyumva rero uko byari byifashe ndetse binagaragara ko bitari byoroheye iri huriro rya AFC, ariko magingaya biragaragara yuko akomeje kugenda abitsa ku bikorwa byabereye muri iki gice. Tugenekereje rero bari kuvuga yuko aka gahenge n'ubundi kamaze gucibwamo intege, ndetse bigaragarira yuko leta ya Kinshasa nta by'agahenge ariko byagiye bigaragara, twagiye tubatangariza, ndetse ubona yuko izi atake ari karundura, ariko mwumvishije aho inkomoko ziri ku butumwa nabasomeye noherejwe by'uko ari teste bagerageje. Teste yaturutse Kisangani, ndetse ubona yuko yatanze iki umusaruro. Urabona yuko bagize bati drone kontineri propre sitwaye. Urabona yuko nyine icyifuzo cyagezwe ku murongo wa telefone. Rero reka twakire umuroko Ifoma. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Isaa sita nziza. Isaa sita nziza kuri twese. Yes, byamenyekanye ko iyi operasiyo yaturutse Kisangani, ndetse akaba ari uburyo bari barimo bagerageza beseya, kandi aho bagiye beseya hose byagiye bitanga umusaruro. Ibi kandi yabanya yuko n'ubundi izi drone ataraha gusa bagiye bazeserera, aho beseye mu Minembwe. Wabonye ko umuti wakoze aho baneseye Warikare, aho umwe mu banda kavazi wanjye yambwiye ko n'agace ka Mukore kano kari pe strategique kari muri teritwari ya Warikare ubu kari gukontororwa n'aba Wazalendo ndetse na FARDC n'abafatanyabikorwa abayo. Bwana Bizima rero tudatinze dukubite ibyo nido z'aya manywa cyangwa z'isa sita, uko byifashe kugira ngo abakunzi bacu bamenye uko bihagaze n'uko byifashe kuri frontline. Yego niko bimeze, reka twerekeze yenda muri iki gice kimazemo iminsi imirwano kandi kigenda kigarukaho yuko FARDC yigaruriye aka gace ka Kazinga ni muri Nord Kivu mu Masisi. Rero ni ikintu ubona ko iki kintu kitavugwaho rumwe na benshi, kuko ubona ko harimo ababigarukaho mu buryo butandukanye, bamwe bavuga ko atari M23 itahatakaje, ndetse n'abandi bakavuga ko FARDC itahatakaje, ariko amakuru nyayo nyirizina nuko na n'ubu muri iyi saha tuvuganaho hari ikintu ubona ko kitoroshye cyane, yuko M23 n'undi gifite akazi kenshi cyane ahangaha, kuko coalition ibitero yabagabyeho ubona ko bitoroshye cyane, bijyanye n'uko FARDC yaje ari coalition nini, ubona ko igizwe na Wazalendo, FDLR zirimo amatsinda agera muri 7 atandukanyije amazina bijyanye n'aho bakorera. Rero urabona ni akazi kenshi cyane kuri M23 cyane gakaze, bijyanye n'uburyo kwitwararika ahantu
byabagoye cyane ku mirwano yari imaze iminsi habera. Ni ikintu ubona ko kiri buze gusa naho kiri bubakome mu nkokora mu buryo bashobora gutakaza uduce twinshi bijyanye n'uburyo ubona operasiyo ahangaha FARDC yahagurukiye ku buryo itangiye gukoreshamo drone cyane nk'ikintu kiyiha imbaraga bitandukanye na operasiyo zaberaga muri izi nce mu bihe bitandukanye bisanzwe. Rero ni ikintu gikomeye cyane kuri M23 kimaze kugaragara muri iyi nce ya Kazinga. Ubona ko hari makuru afatika yuko bashobora no kugira utundi duce batakaza bijyanye na force ziri hano hantu, kandi ubona ko umusaza utarahagera ku buryo buhagije bijyanye no kuba bahangana n'ikoalisiyo ibarirwa mu bihumbi birenga 3 by'abasirikare, kandi ubona ko ari operasiyo yateguwe neza mu gihe cyose bari bamaze batakaje aka gace. Yes, Bwana Bizima, biragaragara yuko kano gace ka Mukore kari muri teritwari ya Warikare nako kamaze gufatwa n'irihuriro rya FARDC, ndetse bikavugwa ko naho bakoresheje drone zo ku rwego rwo hejuru akaba arizo zabafashije mu gufata aka gace. Noneho ngo bakaba bagerageje no muri no mujyi wa Goma. Sahi duheruka kuvugana nyuma ngira ngo amasaha 2 arashize. Sahi nihe shusho iri mu mujyi wa Goma, Bwana Bizima? Ishusho ihari kuri M23 ni ikintu kijyanye na operasiyo gusa naho bari standby ku rwego rwo hejuru. Ubona ko hari ikintu kiri gukosorwa cyane muri system zabo cyane, uretse ko atari ibintu bishobora guhita bishurwa n'umuntu uwo ari we wese, ariko nicyo kintu kigenderwaho kiri kugenzurwa cyane kuri uyu mwanya, kuba hatagira ibindi bitero bibasha kuba byakwinjirira hano bya drone, kuko ubona ko amakuru bari bafite bakekaga ko izi drone zishobora kuba zahagurukiye muri ibi bice bya hafi hano cyane, ariko urabona ko hari ikimaze kugenda gisa naho gitahurwa cy'uko izi drone zaturutse Kisangani, ariko ubona ko byanze bikunze kugira ngo iki kirere cya Goma kibashe kwinjirwa na drone ziturutse mu ntera ingana kuri, urumva ko ni ikibazo cyane gishobora kubateza izindi ngaruka nyuma y'ibi bitero kandi bikomeye. Ariyo mpamvu ubona ko M23 ikishyize imbere ubu iri gushakisha buryo ki ishobora kubona uburyo yabashije kwinjirirwa kandi ikaba yashyiraho inkumirizi ku buryo hatagira ibindi bitero byaza bikaba byahungabanya abantu cyangwa ahantu h'ingenzi, ndetse harimo n'abayobozi bari mu 23 baba muri uyu mujyi wa Goma no mu nkengero zaho. Yes, Bwana Bizima, rero sinzi nimba hari ku yandi maxe wenda ukaba wadutemberezayo kugira ngo twapudetinga abakunzi bacu. Yego, iki kugarukaho wenda nari mvuze muri kano gace ka Goma ni uburyo bw'iraswa ryakoreshejwe na drone muri izi nyubako ziri aha. Mu buryo bigaragaramo ni ibintu bisa naho bitari kuvugwaho rumwe na benshi bijyanye n'uburyo iraswa ryaho rigaragara. Urabona ko drone irasa iri hejuru, kandi rupingi ibigaragara uburyo yarashemo ko ari ikintu cyavuye hejuru, ariko hari ikintu kigaragara cyane kiri gutera urujijo uburyo bigaragara ko wagira ngo ni indege yaharashe, kuko hari amasasu ari mu nkuta z'inzu bigaragara ko ubona ko atari igisasu cyaturutse hejuru. Biracyari gutekerezwaho, biracyagirwaho impaka, ntabwo birakosoka neza, ariko uko intambwe zigenda zicuma ku masaha tugenda dukurikirana, uzi ko neza muri sitasiyo y'amakuru umuntu aba adafite yose hagenda hahinduka byinshi. N'iki kiraza kuzamura biri buze gukosoka, kuko ubona ko harimo ikintu kiri kugirwaho impaka n'abantu benshi babasha kugera aha hantu, yaba ari abayobozi ndetse n'abantu bakiriritse basanzwe bose babashije kuba bagera muri izi nce. Yes, ngaho rero nimba hari andi maxe ari kuberaho imirwano watubwira. Yego, ahandi hari igisa n'imirwano kandi iri gutegurwa muri aya masaha bishobora kuba byaba hagaragaye irasa ryabayeho ry'igihe gitoya cyane nk'iminota 20, ariko hakaba harabaye imirwano ku munsi w'ejo. Ubona ko ari cyo kintu tuma bavuga ko byanze bikunze ku ruhande rwa M23 cyangwa FARDC ishobora kuba imwe muri zo ishobora kugaba ibitero mu buryo bwo kwirinda cyangwa kwihagararaho mu gice barinda, kugira ngo hatagira ibitero bikomeye bishobora kubagabwaho. Ni hano ni muri Sud Kivu, muri aka gace ka Mitamba. Ejo hiriwe imirwano umunsi wose, ndetse ku gitondo cy'uyu munsi hakabyuka hari agahenge, ariko mu masaha atambutse iki kikaba kibayeho mu minota 20 cy'imbunda. Ubona ko ari imbunda y'umusada yarashe yerekeza mu birindiro bya M23. Aha hantu rero
ubona ko FARDC ishaka kuba yahigarurira, ndetse 23 ikaba idashaka kuba yagira agace itakaza. Ahangaha za Marimba ubona ko ejo habereye imirwano itangaje kandi ikomeye umunsi wose. Biragaragara neza ko mu gace FARDC yabaye nkaho ijya mu madefensi yayo kandi igasa niho yashubijwe inyuma, kuko mu madefensi agera muri 3 yari ifite muri aka gace yabashije gusa naho ejo mu mirwano yabayeho itakazaho defense imwe isubira inyuma, ariko biza kuba ngombwa ko 23 isubira mu birindiro byayo igarukamo. Ubu rero niho hagaragaye ko imbunda irashe mu bice bya 23 n'ubundi yari muri ibyo birindiro byabaye nkaho bagarutsemo. Rero bakaba hari ikigaragara yuko mu buryo bwo kwanga akajagari kari gutezwa no gushotorana kwa FARDC muri iki gice, yuko M23 ishobora kuba muri iki gice munsi ishobora kugabaho ibitero mu buryo ubona ko n'ubundi tudushe tuyibangamira cyane mu buryo bw'umutekano muri iki gice ishobora kutwigarurira. Yes, Bwana Bizima, wenda hari agashya cyangwa hari ibyo twagiye kukubaza watubwira? Ikishyashya bagihari ntago wabara ko ari igishya, gusa nuko hagomba kwitega imirwano mu duce dutandukanye, cyane cyane muri izi nce za Goma bijyanye na operasiyo ziri gukorwa mu mpande zose, kuko ubona ko M23 ifite uburakari bwinshi cyane kandi FARDC nayo itaruhutse mu buryo bwo kugaba ibitero kandi bihambaye. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu. Ni ku itariki n'ubundi 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026, aho tugushimira bikomeye ku ruhare ndetse n'umuhati ugiraho kudushakira amakuru kandi acukumbuye yizewe. Yego, murakoze cyane, akazi keza. Yes, mwumva rero uko byifashe, ni nayo mpamvu natwe tugiye gucukiriza ahangaha kugira ngo dukomeze turebe uko situation ihagaze, twahabaye kugira ngo tuba updating ku makuru yose mashya yaba aturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi murumva uko situation ihagaze natwe turahabaye, ariko tuboneraho kwihanganisha bikomeye abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Imana niyo nkuru, kandi icyo nsaba abakunzi bacu cyangwa n'abandi bose, urukundo ni rwogere, ubugambane, ibintu nk'ibyo byose dore nibyo biteza akaduruvayi ndetse n'umutekano muke mu bice bigiye bitandukanye. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe buri umwe ku wundi.